Dongka muka malong ta International Labor Day kata London. Pranamun sinatum doldoli arwasai hemalong kang tupon. Edona hem sok puna kimu ke jok hem tuni hu mamonit ke sotiklit. Nongnam ke teklong a YouTuber Munuj Bhairat angno chuardom krupen dia ka chuhangpon. Aruni phai si ke aningkan bangta International Labor Day arni pusi hokpon. Labang suarani ke pirthia dangalong chongdat chutelupen kachepang rang ana tuma phansi arani hokpon. Labang suarani along pacheton don si West Karbi Anglong Labor Union atum International Labor Day talondon. Labang suami along Chamber of Commerce hin pen Michael Cromsa. Jonathan Togby, KSA hin pen long kiribe, KARA hin pen Don Sing Teron atum chetong don. Labang suami along Jasemet chongdat chutelo atum akisung kiu nia puthak chingwai pedopon. Dong kamu kampen janta be report Malong News. International Labor Organization am hang pathek no la sin hitum labang su International Labor Day hot sita meeting labang su celebrate dun lo la sin hitum ke bangji e prang pen bangke keduana tum sita me labang su teng pen nang pachet tong dun nang po pusin hitum nijang karbing long pen tuning ripon keduan phamya tuning ripon par nalitum labor union ningkan hini lo kesang teng lapen laso kedam tang ning aningkan kupipia kisung ke pholo labang so aro keseng pon hot nilitum akisung bangke lalo ke su aru keseng damje phan sita me nilitum akisung bangke kedo kedam aphan ব্যবস্থা কাবি পেনাকে চেংলো এরিতুম ডাক লোকাল এমএসি মানে এরিতুম ডাক রংখাং হমসি লংসি এমপি টা ডাক সিদলো সিতা মে নেরিতুম মালাং লিতুম মালং cetong dam sita me nang cetong dun po bang po nang rap dun po lason kira bang ke neritum kan abedet lo lasi neritum ladak nijang karbinglong labor organization pan bang ke neritum malang litum pan tuning ri ji sita me apor bang kelong ledelo alang litum pan neritum tuning ri pa dikrim lo sita me bang bedet lo masih pinya puram mate laso asai bang ke pinya pu dengan jak lo lasi alang litum phan litum kachuning ripon bangke litum phan nang lang poning nang cher nang rap poning pasin litum alang tum phan tuning ripar lo kita pinyar ni bangke alang litum nang chetong non de lapen ke alang tum hanta invite lo alang litum ta bang we bangke litum ning duk apar ning duk lo pasin litum karbinglong arat apham sita me tuning rilo lapen litum karbinglong autonomous council la siam sita me litum alang litum aphan sita me tuning ri pen nang chetong nang thala pen nang akerap nang pidun kha posida me nang rap dun de lo la sin ritum apa nang rap dun de bangke ritum ning duk apar ning duk lo posin ritum karbing long rap phanta me ritum keduan nili long na cherap chetu dun atum pen sida me pini lang ritum phan ritum so dak pen bangke ritum tuning ri ponang tuning ri mate ritum ning duk lo posi pini bangke ritum abang so mane pachini nang kok lo Aru ceklo ni phai isiar ni ada por phai kre sirache te mapor malom pen sai deng ponsi pranamun sinatum doldoli aru asai hem kang pupon ajai mek padapon labang so ajai megalong aluhi sar poman pen guru po welson tiso phan ke pha teng pen chetong don si me alir alon pidun lason thak si rong asar bura suti mung la pen arleng ke saratum ongdung armu chetong don si me ardi pidun pranamun sin doldoli aru along kapar lupon kado kawe rong krep hobak dola pen nonamat ton phokep susi ase lang ponji puta chethan pon halapu guru po welson ti soalong se ka chelang pen ke me tum sita me chetong dun si kiso ke me pona puthak lam the chepak lang pon tangte pinya jai mega puthak lam the arjusina news text report Malong News. Kimu ke chere kimu thek logaling hantun si ke chomon enang ne kalite labang so kimu epran tanang endet tathek athe kimu ke chua jok apran ke damnang keso ke pangji ham titiatum ke damtang aporta klang bomlo lason si Mahamaya constituency ke parlo mulajan polling station arlo habe kroarong amekar ledong ingleng ahem sokpuna kimu ke chopena jok hem tunisia tumta ke sutikli puti birtarit dunlo birta kirib dunlo ngatengke hemadunga sokpuna kimu ke bang kelang mesena jok kaya son chomisen jibon pupena jok chutun chudangsi hemi humatumta chodunlo bonta labang so akimu along bikar ke toko jok
hem isita ke sowar klip lo kisu po birta long si inut aning ke mesena bangphu rubising rong hang hin pen tong sekot pen dong mukak selang hem an pon dun si selang pon long lo apor teng pen selang hem an ke pale dun thek pen ajok selang pon long si keso pen asap akeme che thek long si amit hang hem an pachadam long lo pusi birta rip dun lo dong mukak pen Daniel Santemung report Malong News. Denarong kias inglong photum kacheton te alam kikikla ham phangalong kias e aro kyang jok kai keta kias e song tum angbong kai keta kachi sorsar kachi pulir ilitum thekdon longbom non ke kias e song asong angbong kalisi isivet asong aro tum angbong ta kacheton te alam kikikla jasemet KSA inglong pho denarong aro tum penangan arni pen kacheton te alam kedam tanga porta birta mokha pangdaklo lason si puthot KSA inglong phot denarong aro tum kacheton te alam ki jujesi amede thurthubom jasemet kedam tanga porke denarong aro along ke meipu arpu kensing kiling lapen kongchun bang arpu ke anondo terang atum sicari pon bonta eson soni alam dosai puajok meipu kensing kiling aphan than bachini ne pin pen arpu pasun tuksi Samson ingtia phan akimi KSA denarong aro ameipu pek thudelo lason si chun bang anondo terang aphan sitame klar dagalam pachini ne pin pen si arpu pen pasun tuksi David ingtia phan akimi achun bang pek dano puchini to matherang ke pen betanang pale lason si labangso denarong KSA inglong phawaro along ke pacharbo sai along abikar ke Hauraghat Regional Committee along jutang chun bang mate Cultural Secretary Govind Milik Henlo pusi abarim achun bang anondo terang hin pen lamthe cepak langpon denarong KSA aro tum kedam tangapor elong long ni dihin ke pangro mahut Govind teron aphan parjupon pedat ajokti denarong aro kensing kiling aphan KSA amai phu pen pasunang ji pusi Govind teron ke claim pusi anondo terang pen akoi pon lapen anondo terang aphan Hauraghat Regional Committee along si arpu pon thupo pulo bonta lata non puta ing samri ke kapacho baima puta anondo terang pen karjupon pedo dipu pen boloram rong pi report Malong News. Thek share telam thek thete pham lason si nongnam ke theklong a YouTuber Munuj Bhai sitame asap so lam thekaning je ke chok cha jok rat angno ari chordom group pet dia chohang nang kok alam theke ni thombaga prang YouTuber Munuj Bhai lapen apiso atom isi alam arjan mate blog temar eklo halaso alam arjan along isi kai barta puak he phan kupine arjunorem alam the ethe kaning je pondera jok rat atum men amatsi aning kang samche chepak lang ponno lason si kiong dung aham phanga songa tumta lam hoi sitame pabon ponno lapen junore malam the ke pap hopon akhe aphan rat ang nu si dia cho hangnang ji pusi halaso akhe atum ke hang padolo laso teng si nongnam ke theklong a YouTuber Munuj Bhai lapen apiso atum rat ang no ari chordom group ten dia cho hangnang kok kelet doan sitame nang dia denon lapen kewang jarni ke lason akelet son claim tu thelo lapen kadoka beta chere hurlo nang pusi Munuj Bhai lapen rada thengno dia ka cho hang hut lam the chepak lang pon News Text Report Malong News. হয়তো আপোনালোকে গম পাইছেই আৰু দ্বিতীয়বাৰ মোৰ শব্দটো ক'বলৈ মন যোৱা নাই বহুতে হয়তো গম পাইছে এতিয়া সেই শব্দটোক লৈ বহুতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান আৰু সেই শব্দটোৱেই বহুতো ৰাইজৰ হৃদয়ত আঘাত হানিছে বিশেষকৈ কৈবৰ্ত জাতিটোৰ ওপৰত বহু আঘাত হনা হ'ল সেইবাবে আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ এনেধৰণৰ ভুল আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু যাতে কেতিয়াও এনেধৰণৰ ভুল নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিম আৰু এই দুদিন মানে বহুতো ফোন আহি আছে মোলৈ মেছেজো আহি আছে ভিডিঅ'ত কমেণ্ট আহি আছে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ল কিবা কিবি হ'ল বুলি বহুতো ফোনো আহি আছে মোলৈ মানে একচুৱেলি যিবোৰ ফোন আহি আছে বেয়াকৈ বাৰু তেওঁলোকে মোক কোৱা নাই আৰু ভালদৰে বাৰু কথাবোৰ বুজাইছে আৰু তেখেতসকলে মোক মানে সদৌ অসম কৈবৰ্ত যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা মানে লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা মোক মাতিলে যে অহা কাইলৈ তুমি অহা আৰু সামাজিকভাৱে ক্ষমা বিচাৰা আৰু মই তেখেতসকলৰ কথা মান্তি কৰি মই লগতে জোনমণিকো লৈ আহিলোঁ আৰু লগত
আৰু দুজনমান লগৰ আছে বাৰু, লগতে মনো আহিছিল, লগতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, তাকো লগত লৈ আহিলোঁ। মুঠতে মোক লখিমপুৰলৈ তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে ক্ষমা বিচাৰিবলৈ আমাক মাতিলে দুয়োকে। আমি গ'লোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ওচৰত সামাজিকভাৱে ক্ষমা বিচাৰিলোঁ আৰু কৈছোঁ যে এনেধৰণৰ ভুল আৰু ভৱিষ্যতলৈ কেতিয়াও নহয়, আৰু যাতে আৰু নহয়, আৰু আনকো কম যেন এনেধৰণৰ ভুল কেতিয়াও নকৰে। যোৱা এদিন আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত ভণ্টি এজনী আহিছিলে নগাঁৱৰ পৰা পাতি, আৰু এনেকৈয়ে মানে আমি এঠাইলৈ গৈছিলোঁ নৈ কিনাৰত গা ধুবলৈ কাৰণে। তাৰপাছত আৰু সেই তাতে ধেমালি কৰি থকা অৱস্থাতে এটা শব্দ মুখৰ পৰা ওলাই গৈছিল, আৰু সেই শব্দটোক লৈ আচলতে সেই শব্দটোৱে বহুতৰ Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.